Yebo, sanibona ngale mini yanamhlanje. Touchdown ngiseThekwini la ngikhona kodwa ngihleli ngisaphuma ngiyatshwe eMampondweni the real dokotela Top Sama phela ngihamba phansi kwaSobhuza. Kaningi lona laba amaziyo ngihlobo umphongozi emabhemu. Hlobo zenkosi kuyafuna ukuthi ngikhuluma nama-fans wami, ngizokhuluma nabantu lengibalaphako, abantu engibalaphako kunje angikho matasa endaweni leyi-1. Iy'ndumba zami nangibala nje ngicabanga ukuthi ziwu-2, Cape Town nase-Eastern Cape. So uma ungangitholanga akusiyona i-fault yami, ngisho ngesihle nje ngoba iqiniso kumele ngikukhulume. Uma ungangitholanga lapha akusiyona i-fault yami noma yona i-mistake yami. I-appointment once ungayifaki ngesikhathi, hlobo zenkosi ngixolisa kakhulu ngoba ngumuntu lo-busy macala ngilalele labakhalako ngikuthume ngendlela ngiba-athende ngokwama-appointment akho. So ngizama ukuthi wena ongigejile eCape Town nge-weekend next week ngizobe ngilapho futhi, make sure ufake i-appointment futhi sisale kahle. Ngithanda noma Cape Town, Eastern Cape sengikhona, ngiseThekwini kodwa manje ngiyafika ngiyadlula dokotela Mr. Top Sama ngihlobo. Amen my Lord.